Belakene kutung kutung makasih pekya. Kuai Bwtharkha bil par amsen cibi koroksa nukuni hamjengni mangkati mangka pati murugai semangka. Lai chanai cha salo Kuai Bwtharkha amsen ni Runubalano munda mugoi nukuni hamjeng kemamani. Bokti salo bini mangkati mangka Ramchandrogat amsen ni Bwtharkha amsen ni kailo. Pati mungni kotumar horsaka Kuai beri PS ni nematharo. Dodrokai beri PS ni nematharo hanya painai bini mangkati kosa pekya. Tai Kuai angkor sakam nago bini mangkati nyo bini hoka. Pati mungtui ni amsen belakene upla tungka mungun zaka. Pati mungtui ni Jala Saka Timawo Chichiri pokto Kholna Thangwi buma sal salo Piaba Apurun Chimi Bonotai Kipiri Malia yang rotogibo manjang mani Piaba botau ni bagi Thwikha abo tabkono serai usu yako postmortem yagolo dukuni boroni yago mangkutu yaparir hoka nai mathagro atimung rugoi tabu kaisa mamla yago naman bising tike todonto ongkorja nai mathagro শনিবার মা গেছে হ্যাঁ সামুতুল তো তারপরে রোববার বাইতে আসে না তারপরে ঘটনা হয়ে যাবে বলতে কুচ পাইছে আর যে মরে গেছে মা দলা কইরা সামুতুল থেকে গিয়া নাম কি তোমার মা আমার মা নাম রুনুমালা মুন্না রুনুমালা তাঁতি বয়স মুন্ডা বয়স কত বয়স 45 থেকে 60 পারে বাড়ি কোনানে বাড়ি হলো তোমার রামচন্দ্রঘাট ঠিক আছে Juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono greng shahono kaham shakduk mangduk najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya greng tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongon, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, aksong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG. Echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asekta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikise Kogdok number 857-582-7871